إن الدين عند الله الإسلام. معنى هم كشورون الله جي حضرتك دينك إسلام دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميدي سالم من بدل كلي في فرتم الدين के मुड़ेंगे आप प्रोग्राम खाएंगे मेदो में नी तकम वस्तु को फुमे मौलोगे दुना वीरुगे जिक्र तकर रखा तेरे तेंग आलमें तेरेगा मी जिक्र तो होगे वाह कवार में देखे वे तेंग दुना वीरुगे जिक्र तो होगे वाह किस मिहार कंग ऐस वार बड़े देखे वे तेंग मी की हावर का मी रखा तेरे वो मुहिम कमेंट तो मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बाद आदे मी अरुण फुरतम वाह दे फेशमु कुरिया हदा कुल्लम बेन वाह केंगे बे ए अरुण मेंगे लवत मुस्लिम अखुन्ना अख्तुन तके गज़ागा वर निकमते हालतुगा मी वगतुगा अरुण फेन्ननी एमी हुन बणो है हुन कमुगा वर बोडा बणो है हुन कंगे तनुगा तहम्मुल कुरन जे फेवती एमे अरुण मेंगे हे दुआ वनी गज़ागे रयतुना एकीगा अरुण में एदनी गज़ागे रयतुना केत्तरिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला देबु अदि एबामी हुतरिन मरुगेंदा मी हुन शहीदुंगे दरजा अल्लाह सुब्हानहु व तआला देबु एमे अरुण में इमेस गज़ागे रयतुना हे दुआ कुरुमा हदा कोल्ले आद अरुण में मी फुरतम दी मी प्रोग्राम गा अरुण मी गेंदनी तिबे फुन्ना हेवकंकमा बेहेगोतुं हेवकंकमा हिवर्दी अदि नुबया कंततकुं दुरहेली कुरुमा मसेक्के कुरुमा मुज्तमाउगा मी कंतका बारो एलुमा एगोतुं मियदुगा मी मौदुअकी मी हेदुना हबीरुगा दिक्रुतका रक्कातिरु दमे आयमन फाहा कुरे गोता अरुण तेरेगा मी हारुगा एकंकमा मेदुगा हेलु तेरेके बोफेदे एनोस अरुण में फाहा कुरे गोता राज तेरेगा बैर डडहुगा अदि हा बोडका हेलु तेरेका में नादे मिकमुगा एम अरुण में बेनवड़ी मिकंततक बोडा मी वाहकता दक्काला हेलु तेरे कुरवाला मी अरुण बैगन मकसद कि हम हदान कोल्ला दिन ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी वही बस फुलो नोननी वذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين कले फानो एबाम हुन हदान को दे बाशे हदान को दिन वकी ए मुमिनुन मनफा कुरान कम के फायदा कुरान कम के हमीमा अरुण में हदान कोल्ला दिन बेनुगा मिकम मी कुरानी दे हिंदुना हबीरुगा जिक्रुतक बलारुगा मी हगेतुगा रकातिरो वर मुहिम्मु जिक्रुतक मी एम फुरतम कम का अरुण में जिक्रु कुरा एरुगा हदा भाटा मी कम की अल्लाह हमेदुगा इतुबारो एंगा मी फुरतम जिक्रु कुरा फेशमुगा से अरुण में मीगे फायदा था कुरान कं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अरुण में हिद्दे फराह कं अद अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबिस अलका देरगोते मेदुर नुकुरबाने कमा अरुण में मी जिक्रुतक रकातिरो जिनम अल्लाह इंगिगोतन उलफिनम अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरुण में हेवगोत्ता मेदुर कुरबाने कं दुनियागे सद आखिरतुगस हेवगोत्ता मेदुर कुरबाने कं अरुण में यकीन करो अल्लाह मेदुगा हेव को विष्णु कुदसी हदीसगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबा फणी अना इंद ظن عبدي बी तिमरस कलांगे वणी तिमरस कलांगे अला तिमरस कलांगे मेदु ही कुरा गोतेगे मतीगे एम अरुण में अल्लाह मेदुगा हेव को ही को अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरुण में हेवगोत्ता मेदुर कुरबाने कं यकीन कुरा हालुगा जिक्रुतक रकातिरो अरुण में अलकंतक रकातिरो मी अरुण में एगें हकीकी फायदा कुरान गोतेकी एमा माज की तो बुडने मी अरुण में तेरे की हावर कम मिकमा मेदुगा हेदुन तेरे कंगे बैतो मी दी तुरुकुरु मट्टका अरुण में नकुरे विदानी कम की को बाबा बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह आदे वे शक्कने हेदुना हबीरुगा दिक्रुतै की मी इस्लाम दीनुगा मी ऐसहरी रक्का तरीका मट्टका वर मी अरुण में बेनु कुरा हेदुना हबीरु कुरन अंगवा हुरी कंतत्तके कंतत्तका रक्का तेरे वेज्जियाम अरुण मंगे दिरुण मंगे हेव बदलता अन्ना फदा मी
du'atake zikrutaken eki inan zikrutami asam hunnani shaytonage kiban rakkateruma de miga kuriyan nazar hinga dairuga algonon dive hinge terega mi adenne eka miharakan as wara rangalu heo badalen annakan algon faak kore henduna hawiruge zikrutaka rakkaterani hama ekane duwassimi hunnenno zuwanunge teregas mikan adam as mihar kuriya pure mikan wara boda mi rangalu gen datan fennani kinto henduna hawiruge zikuruta me kiyumattaka wage gaditaken oveto kiyeto me henduna hawiruge zikure me kiyani me alone emene singete hendun wagteki ko bakan hawiru wagteki ko bakan den elmering medu khilaf o kame gotuga alone fenuni elmering bayan koro ba honi de mige em rakater goteki age tuga fatis namada fawga aw zikru kollu e alone men benu wa zikru kolle erum fahum ekan taka nules wanata den wagutu demiginde bayan elmering bidala gotuga hama hendun zikurta mi duhan amad wagtu nimendenski vidan e manik men dura hameski vidan enos emberangal waqte gotuga bederni hama fatis namadu ferigin iruma de terege ona wotuga de habiru dikrutas emberangal waqte kabani em molo ituru waqte kabani habiru wagutu irosmu kuri e asun namadu ferigin irosuma de terege na wagutu enos habiru dikruta bis aluna kividan gagan ka elmer bayan kora wagutuga regan wotin ba kole bani men demes e manaki gagan ka dihay jande ko balama em her wondos kividan den mi adi fatis namaz oten skim ingeta mi alon men waki bagutenne agetu allahumma tin handuma ko zikru quraka allah subhanahu wa taala ila kurbi alon men qura masikataka allah subhanahu wa taala thawaba darma devwan den em ragal utaka mi denne hin alon fatis namaz kollan zikru kollu adi asr namaz kollan ani habiru zikru ta kollu em rakatri gotaka bani enuni gina far handana tige mi kala kata dima wadan den no smige samad kan den he ko ki hamake zikru ta kurweni ki miskitu gennu nuriya namaz koggen inna nime waqtu gennu ben waqtu dikurta korida misala ge terega maseke koram dikurta korida misala ka angena ko ge terega saaf koram nuriya kakka mu so dikurta korida hame gota misala ka firhena kuma wati ge hinga mu dikurta korida hame gota mi datur koramus hame dikurta korida mi wartanos ko ikame alon menge mi abudus jihene allah dhikru kurmuga alon menge du tekko baba nabi sallallahu alaihi wasallam irshad ba fane gotakan mi alon itarane mi yota ettanegga indegen none tividal me ane hen dhikru kuranjeni de henduna viruge dhikruta emiha e kitamme mi busy kon ole mombes urave gotam mi ati mi haundagu kon ekkamen no bay mi hunna gotam bisne kanne ekam ehna taywa iyata ei azia vidal hinge kom hem miskituga onna wagote genno e terega no me bune cheke waki wara concentrate ko genno ne nokore wahak bay me rahmetene bune me ekine e gotetto kihinetto asluge ade dikurta ada korairuge visnuma waage ki visnumen neti beenun korajesen no es ikhlas terikama he niyata kiga mi man allah handuma kurumatta kadi kurta ko beenuma ke allah handuma kur vejiyam e waage ki mi ikhlas terikam onnen je ikhlas ter niyata kiga kaman waage ki hunnan je mi hama kamane te nage mi ebeskala farwa terikam ne ikhtiyar neti kura kam gotu genno එහෙම ඒ ඒකත් බිසි කොන් ඔලෙ මොම් වෙස් පුරා ඒගොල්ලෝ විශ්ව දෙකම කරවේ නැත අල්ලාහ හඳුම කරවේ නැත de alona tajriba haytu mi yani dhikru kolla mar nagalu ranuge fursaten e haytu mi datur kolla libma kimi misaka hendunu gadi aluna kiwa uliruges vilingili male annaruge mi na datur mati gaanaka ambaraka mi hede web ambaraka mi terega waragina dhikru ta kolla web e datur kolla libma ki haytu war nagalu fursat hame gota misaka mi har homa horumale maliam yanna mi be from sama ei ofihan akamuga bis nunia skoola kuding akamuga bis ekudina ki ganneruga mi har ora fasiha mi unna dikurta kiyale gota phone bahugenas adi bahugene ide mis kiyale gota ei war ngal fursat ay mane dar mi har bay mi hunge ki ben fene mi har sa kan namaz ni ma fes mi subhan kiyano kiyache bis nege ha avaskon ebade ei farwateri kama ki quran farwateri kama nenjene mi man allah kalima furtaka mi dulum beru kuran beru kuraro mi eves etche kanwa bay farno ba ko bes
ebe gie kama dana egotaka farwatiri kama inna ihtiram inna jehne ikhlas tiri kan inna jehne kan ina me buni masakatu ma haluge hen ulum sama gotak dulu wahage ki dikulta ada kuri dane ki dane de me ane daran me ek me henduna vir zikr hengene me zikr to ga inde to waki tartiba ka misal ka ifar qalla faden hisab yani muni de do eka gotak ki hatta etinna me du khanda do misal tiwarnagal point ti meharu zikr tak kurmuga de emragal gotak bani misal ka waki adde khanda elifan hunna zikr tak me utok nimmal emragal gotak bani eno se eki shartenno eda e shartenno e utaka quran kan kom me majburenno eno se denno hin emira galota kabani e den eno mi ha misalaka bay dhikurta migadi ko fahume se hen dhikurta kurwedan e dawata nimala kanuje den huriha dhikurta kon ule be fon waragne alon terege se bole hama barabar dhikurta ada kurame eme ei hage to warabod he okame ge terege horwen ei الله سبحانه وتعالى يذكر بها إخلاص ركما كي كان كراكون يا مثير درجة اللي به الله ركعت ركان اللي به أمي أي ورق هي وكم بيجي إنه سنين أول بردم بينون بيكان تك فاروا كودا كروه ميهونا نوني على فاشاي كنا ميهونا بس أجي تو مي كرون مي ورقم كراشه إيكم إيكون كرون كم جالس مثالك آية الكرسي إخلاص فلك الناس كم جالس إيه هاي سبب كياله كم جالس ميعرفون كم آية الكرسي أي قرآن هو إمي مهن آية ده إخلاص فلك الناس إيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعته كم تك الله سبحانه وتعالى بيومته تك باول بسورة تكيني يعني سورة تكون إس حقيقة مي فشاي كنا نقولون ده هم مارو يثرو كرام قالون من ميجا هم بينو كرو إذا نيمان كي كم هي إكوكي نوكي نوكاموجس كيون ميمبر كي ماسك كراش gotak is no kiyo mabure ezikuru kiyo mesal heno ta e fatta ganne ruga fahare gori hazi kore kiyo e dati undu kamaka bedan misal ka ege terem snegidan mi kudi mi bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim ta hama gota hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim misal kudaku jekalo e tarbiyat kuraru ges kudaku din natan kolo udo goidan hemiji ekudin no imaz faha gurugota muhim dhikru tanaga misal ekudin rakat kamtaka bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim den yaki misal ka a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq tinfar kom dhikru tinfar kiyal ageto gota fashay gana bidan hemima ekudin ge iman terikama ekudin na helun terikama miki kura kama mikanta denegane mi baraka irat proviya din lobi kuru ituru genda den armange me hori haji kuruta ka badada ruga zikuru tammane ay ko kiyo hento me ki hawraka armange skande je kainto ei hage to wara faida hor kam ege to alonu tajriba ge sage to zikuru tammane ekiga kiya kamanya alonu hitan e wadegende ei ege rakatir ka allah devwana kama ege mi allah kalima foto ga matir kan ihsas kuro الله كلمة فوتا مثال كبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله غفوريها ما كلمة فوتا ذريا على المركات الكم يدني مي فوريها ما كان هجى تو مي الله كلمة فوتا ما كان فوريها ما كان إحساس كوربين على لنا معنى أكيد كيالا في معنى أكيد كيوم كي ورم ده أنا كان نية تو بسورة بدل عادة كي بيجي كان خوجك كم يده بيجي ميداني إنغوني ما هنا එහෙම දෙතර මානයක කියාලුනා ඒ તો මිසක කොම්මි ෆරගද මානයක නුකුනු කමගස් දෙතර මානයක කියාලුන කිය වර ෆෑදා මොරාජා කරුමු දෙතර කියාලීම හිතන් ගන්නනේ හිතන් ගන්නනේ අරබි බෑ කියයිරු ගස්සම එහෙම මේ දාන මේක ෆොරතම ආයතන් ඉදම أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار يكليك فانو دنبي
aluge verras kala koy ekaman ishara kura alama temmiala yallawande ekalange wahi kurevye ekamuga ekalege fanuge alamataki tindwas wanden kalege fanan isharatum menui mihunna wahaka nudekkevi hunneume adi kalege fanuge verras kalange gina in handuma kura washe adi hawirai hendunu tasbiha vidal washe هذا آل عمران سورة آياتك الله سبحانه وتعالى أنقف وني زكريا غفانا دبين يوم ثقي واحد زكريا غفانا مسكول فلو أدي كله فانو أبي كمان نكيس دريمان وامي كوا حالو الله سبحانه وتعالى إذا بيكالونا إذا كم دري كله كده بوما الله إرادة كله بيهندوغا يحيى غفانا ده بوما إرادة كله بيهندوغا كله فان سؤال كله بني كوباه كم علامات كي الله سبحانه وتعالى علامة بيان كله فوقه ekale fana mi irshad devani heduna habiruga dhikr taka rakatiro heduna habiruga ekal Allah subhanahu wa ta'ala tasbiha bidalwa mi alonu mi engeni alonu me dir umuga dimawa kantataka mi aragatum evani ki Allah subhanahu wa ta'ala alonu menna ekantataka magfai ko devana sababe kamuga mi heduna habiruga dhikr tan adi ehni dhikr to beswe mi alonu mi heduna habiruga dhikr to ge manem badada irgo ginam me innani शैताना की बैन रखा तेरे होंगी ना जुमले को तक और यहाँ जिक्र एक गैस में इन्होंने शैताना की बैन रखा तेरे होंगे वाह असलोगा मैं उनके तो मैं जिक्र तक और मैंने क्या भाई मैं फ्रॉम हितंगरा जिक्र किया है कि किन्हीं तो यार मैं रखा तेरे वानी एक कवा बाय अगली तो मैं शायद में दुनिया में तीगा उड़े रुगा मैं masakka mi kuran jehni boda shaytona ya hawa nafsa mi ka kantaka boda mi dekola masakka mi kuran jehni mi warabada fitnatan yaki insana na purimatiwa den shaytona ya algonu menke molokama kum gag baru kum algonu menke barakum ekan mi shaytona ke barakatri kam libene ehmata onnani bismi a'udhu billahi minash shaitanir rajim शैताना के बाद रखा तेरी कन लिबेनी हमें कन अल्लाह हज़रतुन्ने शैताना वैसे भी चैलेंज को वह फरातुन्ना काना फरातुन्ना फहातुन्ना कुरिमतिन्ना तिमन्ना अन्ना एकम अल्लाह हज़रत मती एने का मती वहाँ के ना देता माने कि अल्लाह हंदुमा कुरुमुन्ने अल्लाह we has बड़ा अल्लाह हंदुमा कुरामी का कैरे नोए वेने शैताना ये ज़िक्र कि ये अल्लाह हंदुमा को दे अल्लाह कुत्तन को दे में मुहिम में वारगद वसीले ये मालूम है कि मेरा कातिल का फिदिगे में अन्ननी अल्लाह ताला ने मेरा कातिल का देंग में मिसाल का भाई मैं होंगे विष्णु बहुरे मैं कुछ अन्ननी मिसाल का इन्हें आनिया मेरी होंगे बताऊँ मिसाल नहीं आए कुरा अन्ने रुगा मेरी कुरु की आंख रुमो है ना रखा तेरे बेबा क्या तो मैं ये थी मैं आने के वेगिंग में आगे रखा तेरे का कमी है नहीं माने कि शैतानी वसवस्ता है ना नानी ذكر تك ركعت اليوم هذا ذكر تك برم ورقين فائدتك قبل بين تو يتري من فائدته وتري من كمان اي ركعت تري كلمه اي جني شيطان وفرات مثلا امها نباء كانت ركعت تري كلمه الله سبحانه وتعالى يعني الدنيا متيجه مصيبه تكامي دماغ كانت تكون ركعت تري كلمه हम यह कि मी एगें लिबे फायदें ए हास कम फिला हिंग हवजी हुन लिबो अल्लाह वहिकुन अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब इत्तकन हवजी हुन लिबन अल्लाह हदम कुरुन नु हई एमा अल्लाह हदम कुरुन गोतन अलकन कुरन नमाज कुरनी बस अल्लाह हदम कुरुन गोतन जिक्र कुरनी बस एमा जिक्र अलन मी किनी सांदान कुरुन ए माने के बिस्मिनन अडकोका मी अलन अडवी सिहुर اسفीना mi kan ta kos Allah subhanahu wa ta'ala rakatir gal mi hanu ga kan ta rakatir gal beru e kan ta rakatir gal beta hame akiga mi ekama ki e suwaru gege mati maqamta mati darajata hasil kurma os sawwa ka biswegende dikur ta rakatir ki emti den rakatir gal ben riha kama bismi yanni Allah handuma kurma Allah kuttam ve ilah handuma kurunge sababu libe faadata yanni शैताना बस शैताना के बार बस मी दब्बे के मिलनी अल्लाह हदम कुरी वारको असलो मी हकीकी मी रक्का तेरे का मी अन्ननी मी शैताना की बन अरुण तम यारनी ये शैताना
ekibam me rakateri vima me kahada horiha me undagu takun emiha me sakanta tafa marufa hegen diuma nota noba visnunta duru hedi uma me kadi me noba hialen asken kamek kurang hitan eri de ekahada kanta duru hegen dane iye aruni tarani me rakateri walbota me adawateri ki shaytana me bun adawateri ki shaytana e adawateri kan alon me adawateri gotuga dekin e onne shaytana e adawateri kom insane ki bagas eba hore me shaytana ge asar eba hore kom me ki bagas timage amde nafsu gas e shaytani bar eba hore egen difaaw e algonment taka man Allah lava ho imtihana egen rakkater no algon no me onna insana hashigadu le dawru purafaden shaytana dawru purawaka dawna emijiya kom insana ge se asar tan hunna ta emima e asaruga baaru kanduwalan pura masekete mi dego tumbalame misalaka e dhikura algon balama mi هذول هبروا ذكور توترين فرطهم ذكور كانوا مي أروحني آية الكرسي أمي آية معنا بلا ذوق سالونا إنك بينك حقيقة ذوق أي كيها بعرض ذكور كاني من فرطهم هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله كي أي كلام فيها إبس إلهك حقه علىكم إلهكم وارث كلامه الحي القيوم كلامه دير دم وريجوا أبد القائم وريجوا وارث كلامه دير دم وريجوا أبد القائم وريجوا وارث كلامه لا تأخذه سنة ولا نوم تعيا جهما ندم إكلانجا نسبة نوي تعيا جهما ندم إكلانجا نسبة بجنوي له ما في السماوات وما في الأرض ورتكا بيوغا واها اتشبني إكلانجا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إكلانج حضرته إكلانج إذن فلان ولا شفاعة تربيني كاكن هي إكلانج حضرته إكلانج إذن فلان ولا شفاعة تربيني كاكن هي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إبامي كوريمتي جواها كمكا إبامي كفهتو جواها كم إبامي كإسوديها كمكا فهم وانها كم إكلام دين وري جنبه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذا إله علم فروق ترين إله إرادة قرب منور منوي إبامنا كندين وسع كرسيه السماوات والأرض إله كرسي كرو إله فهم كرو أروا غوري كرو ورتكا بما برتناسو جنبه ولا يؤوده حفظهما هذه ورتكا بين ركاتركم بلهتوغا إله كان إبس وربلك منه وهو العلي العظيم هذه إلهي ما تبيره ما بيوريجن ورس كلامه بسنا أقولون ما أنا بسنا لفين مي بار هنا ميور مي قرآن هو مان آية مي آية أقولون من فاشني مي كيه إيش أقولون إحساس كروي جي حقيقة توغا أقولون الله ميدقول نيتبار بدو يجنا هما نعلم ميدو يديونا آية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال Estantanga ekalange namfulu handuma kurmasha etantam matirikon ufuluman Allahu idna deva fawa getekeggay ebahi miskittakeggay heduna haviru etanga ekalange tasbiha kiya ulete ade arun meedu me heduna haviru zikru takar rakkaatiruge wahage nairuga me shaytana kiban rakkaatiruge wahaganun me genai kivento hitan arafana eti anikais me fa kodan e arun hitan merani e bay me arun is by far hen e ba me asuga kihinen he me timuna rakkaatirekam ki e kihinen he ti annani e bunati e suwa me feddi tem shaytana kiban rakkaatiri vejje nama mibuna hen ena kiban hunna me gos visnun taka ena misayaka kuran nimma gos me decision ena nagani misayaka eka kantatta komme sena rakkaatiri wane misayaka e diriulumuga rizikuru koggen horijjiya e shaytana ge influence ena ge diriuluma me eduhuge kudawegen ebade henduna haviru gedikuru kiyafiya ehnato shakkane mi diriulumuga algonme mi heda kora wagutuga timawan tafat kantattaka de hama algonno besama
adi ehen algon ratte hinno bes hama tajriba kore fe buri ekantatta misaka bunanya mi masakkatu ko ma hawduge hama ehen ihsas ve hama mi libidana gellunta misaka bunanya hama wara gina eka ekantatta kon rakkatere fe buri den dikurtoge sabu den rasusosona haya polo badar wasaw be kanus e fada wahakatan e be fulunge ki men asse buri hama tajriba kore buri kantatta den henduna hawiru dikurtaka badar go den balana qul huwallahu ahad حاجتكم بسورتكم ينني الله كون تكن الله توحيد جواهك الله كون تكن جواهك أما الله كي كون فراتك كما كذا عن بس فراتك هي تركم بين وري نواكما إنوس مريها فراتك الله بين واكما مريها واهك ينني أما الله فدوا جوا بس يجن واكما ولم يكن له كفوا أحد يفوق قل أعوذ برب الفلق بسورتك بعد سحر ورينج نواكما ركاتر جواهك أما ياكي مي ريغانو مي آمو سحر ورين ولا واغوتمي أما ريغانو نباكم ركاتر كان ليبغان نواهك بعد أما ياكي ومن شر حاسد إذا حسد واحد حسد ورين نباكم ركاتر دين قل أعوذ برب الناس سورة البلار وسواس واهك بعد من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في الله وسواس الشيطان نباكم ركاتر كم بإذني الله حضرته انفرطوا اسمي ثابت كودني قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الله سبحانه وتعالى ماتير كرم وسا أرونا مي إذني شيطانا وسواس تكون ركاترهم مي ذكر تكون مساجد أرونا مي معنى أكيد أرونا مي إنجيلية فادا قرآن ذم بلا ما هي عن ذكرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بذكرك مي ما ذكرت وتري ذكر وتوغا ما دعاء وتوغا بيان وفا دعاء مي اي كوريغ نبي بكل مسكي وبدعاء ادي كوريغ نبي بكل مسمي جنيه كوري بدعاء وتوغا اسوني ادي عرفات دعاء كسمي لا اله الا الله وحده لا شريك له مي ذكر ساتيك فار هندون ساتيك فار ادي حبيب ساتيك فار بذكرك في مي هذا الناس ena diha alum minimum kurifade nabi sallallahu alaihi wasallam hadith korbani emiya ko diha alum minimum kurifade adi ena sateka heyokon liuvene adi ena ge kiben sateka faafa fusuvenite adi edo havir wande shaytana ge kiben ena rakatir kurvene adi ena bur gine midikuru ki miha ko menui ena bur mang amale ko huri ama ekak no hunane mi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هندول ساتيك فارو ادي حبير ساتيك فارو كيان එහෙම මේ අදදු මේ කණ්ඩායමේ මේ ආසමේ ඉන්න ගොතබ්බදාරුව මේ ඒවර ගින කී දානේ තෝ මේ සතේක ෆාරෝ ඒ අදද කී ඒ මදුවගේ මදුවගේ ඉඳේ මදුවගේ දිහ ෆාරෝ එහෙම ඉතුරු කියමුකෝ මේක මසලෙන්නේ කිතම ගිනස් කියම් යනන්ත එන වගුතු හොන්න ගොතකුන් නොනි දෝගි තෙරේ බහදා මෙස් කියම් යනන්ත වෙන වරක දිකුරු කරව ඉන්නේ තමයි ඒ තිය මේ වාගේ කි හොට්ටම නොන ලිමිටේෂන් එන්නේ එහෙම මේ අනුමගේ තියමනා ඇතජේද فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فهي كليغ فانو كيكورواشي هما كشورون الله جه وعد فلكي حق تده ادي كليغ فانو جه فاف فسو من ادي وداغ نواشي ادي كليغ فانو جه ورس كلانغيان هاويرا هندونو حمدا يكو تسبيح ودال واشي هذا دمي غافر سورة فانساس فاسفون آية عدوية دي آياتو الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب قربة وحي قربة فوني فهي كليه فانو كيك قربة واشي آياتو كوري غنن موسى فانو كيك قربة وحكا فرعون نباكم وميكان تكون كيك قربة وحكا فرعون كيبه موسى فانو كيك قربة فدين كليه فانو كيك قربة واشي
දිමාව කන්තතකුම් දුනියමතිගේ දිමාව කන්තතක කෙච්චරි වාෂේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ මුලි උම්මතන් කරව අමුරෙමි කලේෆානු කෙක්කරව වාෂේ හම කෂරුම් අල්ලාහුගේ වඅදකි හක්කුතෙද අල්ලාහු වඅදකි මුමිනුන කාමියාබ දෙවවානේ ෆලාහ කාමියාබ ෆහු ලිබේන මුමිනුන ෂේ අදි කලේගේ ෆානුගේ ෆා ෆුසම එදි වඩා ගන්න වාෂේ අදි කලේගේ ෆානුගේ වෙරස් කලාංගෙන් හවීරා හෙදුණු හම්දා කුත් තස්බීහ හවිදාල වාෂේ එමෙ කලේගේ ෆාන දෙවවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවා ඉර්ෂාද් එකේ මේ අරමන් හිතනා විරුගේ ජිකුරුතක මේ රක්කාතෙරුගේ වාක මේ ගෙන්නේරුගේ මේ කොම්මේ වාගේ ෆතිස් නමාද නිම්මෑගේ මේ හිඳුනුගේ ජිකුරුත මේ ෆෙෂිගේ මිදන්නේ දැන් අසරු නමාද ෆෝ හවිරුගේ ජිකුරුත මේ يعني ඉතින් මිසාලක බයි ෆාර් මේ ජමාත මේ දෙවිගේ මේ ජමා වාගේ කී මිස්රගෙන් දා මේ හුන් කියනත ඒ මිහුන්ගේ ذكرتك ميارا حبيرو ذكرت هندلو ذكرت هم فاتس نماذ وقتو فيشين وقتو فيشوني ايواني كي ميارو جيغا هوري كم غبس اما ذكر كرم فيشين وقتو مساك داتور متي هوري كم غبس ذكرت كرم فيشين وقتو دين جماعتو نماذ ادنو دون كم غبس مدلين مي فهم ادين نماذ وقتو كوري كولو نماذ كرم يونني اما ذكرت كرمني وقتو انوس علونو اسكندنجين نماذ مي فرض نماذ تكبر اسكم ديجن نوع ذكرتك دين على ذكرك أرونا بدال ما هي إماز كوري فاها كوري بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الله اسمه فرم ركعت لكم هذه قالني الله اسمه فرم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء الله مي اسمه فرم بركات أكيد ورتكا بيمو إبس تجيل منو دينه ورتكا بيمو إبس تجي ولا بيمو إبس تجي الله اسمه فرق بركات أكيد جل منو دينه وهو السميع العليم أدي كلامي الساودية مولد الساودية ومولد دينودية ورس كلامي يعني بسم الله أرونا منا ركعت الكبدة الله اسمه فرق اعتبار يقين كما يقين كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرباني هندونا حبير تيم فهر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بذكرك في ميها بس تجل منو دينه එමෙ ආයතක් ගුණි තස් හම්දායක තස්බීහ විදාලෝ වාහකත තස්බීහ විදාලෝ වාෂේ දැන් අදී ඒ කොල්ගොන්න ෆාක් කරෙමි ඉස්තිග්ෆාර් කරුමු මුහිම්ම කන් ඉස්තිග්ෆාර් කරුම කීමේ වර මේ ખાસ zikre ගොතු ගලගොන්න ෆාක් කරෙමි ඒ මේ ෆාහුසේ මම දෙන්නම් එයා මේ ඉදා ජා නස්රුල්ලාහ සූරතුගේ සමනි මාදම හම්දායක තස්බීහ කියා අදී ෆාහුසේ මම දෙන්නවා ඉස්තිග්ෆාර් කරුම කීමේ ખાસකෝ أقول مي سماع كمان ده عندي هيك كمان أستغفر الله وأتوب إليه ذكر أستغفر الله فاعف السوم هم جينا استغفار كرم ماتي بيدمه هنا هندونا هم يروح ذكر تو كتير من ذكر فاعف السوم يدون استغفار ये बेरों में से इस्तिग़फ़ार करे में हिंदुना हम ये ज़िक्र तो कि तेरे के मैंने ज़िक्र तो के ذكرني هذا هندونا حبيبك منني إمام فاها قلت أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله معناه كي ميلا إمام كان حضرتهم فافو سوم إذا النوم وأتوب إليه هذه برس كلام التوبة استغفار قد توبة استغفار قد توبة إمام فافو سوم إذا توبة إذا كنت بين أستغفر الله وأتوب إليه هندونا حبيب ذكر تو कि तेरे का इन्ना नहीं होता है तो वाकिंग أستغفر الله كني أما है ना तो اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي يا هم من एकीगता में اللهم تهدوا ذكر كرمगे में इस्तिग़फ़ार कुरान को तंग होदा फसेह को में आबदस में ذكر मति हो लेवेने गोते है न तो है रावांगे गोते दिरियोलम बट्टन कुरम की वार मुहिम का देन में दो मदह है और में जाइदो hamdasana huri mativeri mangilahashe ramzum mifenna alam hedevi faratashe
Furihama hanifu muslimakan hure alamita kurimatilani mi maksaduga aluge rabbashe hamda sana hure mativeri mangilahashe Vani vihata kechaka Mirazu milku mamati veri al-malikashe Hamda sanahuri mati veri mangilahashe Taubavame mihindu feti gengala Zawga ishqu haqqu wani al-wadudashe Devashiye hidayat sidavite domagum Devungada dua kurani al-karimashe Hamda sanahuri mativeri Barennete ehin hama eves farataka Arai baro milkuvani al-qawiyashe Maulaya fusavashi aluge fafata Tawfiqu edi Hamda sanahuri mativeri mangilahashe Ramzum mifenna alam hedevi faratashe Furihama hanifu muslimakan hure alamita kurimatilani mi maksaduga aluge rabbashe hamda sanahuri mativeri mangilahashe Ade program badlawanginda horiya befurnisani kai sarabudam marhabadanna aur me meduge mawdu ki hinduna viruge zikr takarrakka terimu ade almi kamen handan ko dena medu sane kai almi ge channel media net badla befurna sateka diheka yen kollem fennan ade mi program fahum badlam be no follow befurna facebook mi program fennan furatama din mi anhitarani aji mi ada zikuru kuram fatta befurna mi zikuru hoda zikuru daskura konta konto zikuru mi libeni badairuga demmi zamanaki metiwara boda technology ya gakkodde anumen puriham atuge sonneche mi phone ki ehna mi phone ge applications tawse hure den internet ge jahadi me se baade demmi gemme rangalu mi zikurta denaganna internet ke wara bodo ichetta etto ema mi rangalu zikurta denaga tumattaka kon application etto alun hitaran mi badadan me rangali Naro ani orang point itu, itu kami harum di zaman belajar juga orang mana phone eva warfasih yang balal dikur tak walking henduna habir dikur tak meni kamu kabenu wa dikur gay nukun nong kia doa kamu ece walking balal juga mana hakikat tu ke bayar ko orang mana Islam dinat tak kofa warbud khidmat ini Allah Subhanahu Wa Taala thawab dharma بيكون دباشي كان كوني فرات تك دباشي كمي ده مي يعني حقيقة تقول إسلام دين التكا وربنا خدمته كأي مي هم وربنا فاسه وجندية كم كأي ده إيه إتبارو هوري قتكي كوبايتو بلارو أولنا بيدار مي المورين راجيك هم عمو كم يفنني هم
ilmeri bayan koddebbaane ega gohin ulekam wanya alunna mi habunu mujtama innu alunna ilmeri bayan koddebbaane ega misalaka nuba maalumaat hurikam wanya application ega nunia ebesoraga sabitun wa kanta tekege wa kunna kawnya ilmeri bayan koddebbaane emima egotun alunna angetuga alunna terege mitbi ilmeri na meduga alunna itubar qura emima mi ebe funge ebe hore avilla website taka bes eme website taka bani me salunna ebe fene heduna haviru di kurta fene de nato den me ametere amuku me beno kurave me application ki to application ami kiyen me zikur ki application ne salgon phone ginani ete par me pase ham numane ekko ne anek ayක faada ekko hinduna haviruge zikurta me count kolle ham phone में टच कर ली मैंने बर्फ फंसे हम दें अने बुकशॉप तो किस बिहार हो रहे करने कुदी कुदी फैत्ता का है ना तो ये फैत्ता की यही हमारे इस्लाम में फंसे हम तो कभी मती मती हम फास्ट ऑफ हम एक बस में गोस मालूमात हो रही काम का में ना का बुदन न करे हम ये थी आदत 10 कुरा को दिन न वैसे ची बदाए माने आए को एक है ना तो मैं कहता एगो तक कोरिया गेंदी मकी में ada me zikurta kuram fasha ko dinne swara boda pase hawgen dane me har me echen no dibigene zikurta noko hunna kan je hanada den me arune me ngame du report ajinu मैं अल्लाह ताला के मतिंग हदमको एज़ा के जिक्र कुरुमती ते मिहुरमकी एक सबबन दुनिया गिन गुण लाबया मंफा लिपिकेंदा अदि उखरवी हयातुगा एक धर्मया सवाब हासिल वेगेंदाने कमे मिगोतो मुस्लिमु रक्का तेरिवांचे हे एम्मे मुहिम्मु जिकुरतकुगे तेरेगा हेंदुना हवीरुगे जिकुरता हिमिने ए नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सुन्नतुगा वारिदुगेंवा खासा जिकुरतके ए जिकुरतकुगे फादातकुगे तेरेगा मे तनवसुमा हास्कम फिलादियुमा हितन हमजे हुंजिबुमा आदि अल्लाह ताला गे रक्का तेरिकमा वागे वेरिवे वोडिगेंनेवुं एमीहका जिबुं हिमिने मैं अल्लाह ताला वही कुरवी बसफड़के मानेगेवे दन्नाशे हितक हमचहुं जिबेनी अल्लाह गे मतिन हंदुमा कुरुमुन्ने हेदुना हवीर कियुमा गिना जिकुरतके रसूला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सुन्नतुन साबित वेफावे हेदुनुगे जिकुरता फेशे वगुतकी फजरुलुन कमगा गिना इल्मरिन एपस्वे वडा गन्नवा එහෙන්නම වෙස් නිමේ වගුතා බෙහෙගොතුන් ඉල්මරින්ගේ මෙදුගා ඉඛ්තිලාෆ් තකේ උෆතිෆාවේ නිමේ වගුතා බෙහෙගොතුන් ඉල්මරින්ගේ තින් බස් වඩෙවේ ei mi wagutu nimeni iru erumunne nuwata mikamuge asta wagutaki fajru lesuren iru arandene nuwata mi wagutu nimeni iru ossumunne adi haviruge zikurtaka behe gotum mes tim bas fudebe asuruge fahum feshama fahu iru ossumu mi wagutu nimene nuwata iru ossuma fahu fashafa iru erumu mi wagutu nime nuwata mikamuge asta wagutu fashani asru namaduge wagutu panumunne namaves reganduge wagutuka kiyas ekamuge fada kurane mi basfulatakuge tereng ebunagayum rahmahullah burawe wadagennawa fawa basfulaki hendunuge zikurta kiyumuge wagutaki fatis namada iru eruma demete adi haviruge zikurta kiyumuge waqtaki asra namada iru osuma demete Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fawa basfulake managawani e iman vecche mistagunne jabami hun ginawegen wa handuma kurmako Allahu handuma kurashe adi henduna haviru e ilaha tasbiha kiya uleshe adiwes e ilahu wahi kurawa fawa basfuleke manegawani adi kadege faanuge rappan havira hendunu hamda eku tasbiha vidaluwashe adiwes man Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fawa basfuleke manegave adi iru erumuge kurigaya ossumuge kuriga kadege faanuge rappan hamda eku tasbiha vidaluwashe hendunu bumu duwata havir bumu bifadan kiyashe adi efadan kiyashe as fawa hadis takuge tafsira kimi hamakashabarun ege muradaki iru erumuge kurinna adi iru ossumuge kurinne adi e zikurta kiyamvi fatis namaduge fahunna asru namaduge fahunne henduna haviruge zikurtan ege wakutuga kiyuman handa netumun nuwata masul bumuge sababun e wakutuga e zikurta nukijjanama den e zikurta kiyane wakuta behegotun fadilatu sheikh abdur razzaq al badru hifzullah vital bifave inshallah ekamaki hamakashawarun waravves tanavas pegen wakamike alaku e zikurta ege wagutuka kiyuma handuma netijjanama nuwata kame dima vechanama hendunuge zikurta iru erma fahu ade haviruge zikurta iru osuma fahu kiyumaki masale nune me henduna
දුනා වේරුගේ දිකුත්තෝගේ වාහක දක්වන්නේ රණ හිතරනේ අදී මේ අලුන් තෙරේග මේ දිකුර්තෝගේ එම්මේ පොඩු දිකුරු මේ සයිදුල් ඉස්තිග්ෆාර් මේ දිකුරුගේ වාහක නොදක්කද මේ තිනිමා දාග නොවන්නොත් ඒ ෆාහ කොලන්ගේ දිකුරංගේ මිහර ඒ දිකුරුගේ සයිදුල් ඉස්තිග්ෆාර් මේ කියන්නේ ඒ දිකුර්තෝගේ සාහිබා මාන පුරා කමඤ්ඤ ذكره من اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يا الله إبا إلهي ميلاقي بالرب ميلاقي رب إبا إله فيه علقم وحق وجمع إله كل خلقتني وأنا عبدك إبرز كلام ميلاقي الدبيم أدي ميلاقي إبرز كلام على كيم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أدي ميلاقي كل دارنا بوركم ميلاقي إبرز كلام أحدا وعدك ما تيجي أعوذ بك من شر ما صنعت ميلا كريفا كانت تتوق نباكم ركعتي لكم يبرز كان حضرة النوم أبوء لك بنعمتك علي ميلا يبرز كان ذنبا نعمتك ميلا اعتراف ومن وأبوء بذنبي فاغفر لي هذه ميلا كريفا فافتك ميلا اعتراف ومن ميلا فاف سوان فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعني هم كشروا إبا إله فيها فاف فسوا دبينهم فرات النوي الله سبحانه وتعالى أكيد القرآن وحي كربافون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله هدمك ذكر كرا فيرهننا عنهننا الله سبحانه وتعالى إبامنا فاف فسيوما أدي بدويجما مغفرة بدويجما أجر تيار كربي الله سبحانه وتعالى إيسابون الله سبحانه وتعالى إباك بدويجما أجر تيار كربافكم ذكر كرمكي ما أرون بس مي ذكرتك ركاتي رو أو نصيحة تريو هذا كود نصيحة تريو إذا مي شيطان مي كورا كم كي أقول من الله عندما كروم دور كروما هي الدنيا بيكون تتو مشهور كو إنا بيهاس الله كما أمر كربا واتي كمون دور كروم ما سه كرو تين هذه إنا إذا كفينا ما إنا برفاسه وجنده مي هاي بدا بس واس تري كم بدا مي ها بودا أديس دنيا كان تتكا مشهور كو بهتو إنه هذا ذكر كيالا من وقت النك نو هذه كيالا بدان بيرمي أرونا ورا فهذا هو الذكر هذا معنا جيجامي اللهم عافني في بدني ميلان هشيكنا دوله يكون دبانده اللهم عافني في سمعي هذه ميلاقي إهموجا دوله يكون دبانده اللهم عافني في بصري هذه ميلاقي فينموجا دوله يكون دبانده لا إله إلا أنت برسك الله منوي علىكم حقه جماعة إبس الله بنوي ذمن اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار هذه مي فقر وعذاب القبر قبر عذابنا كافر كمنا بكن تكون ركاتر كذبوا فقير كمنا فقر إنه مي هجيتوغا ورا رجل ذكره يقولوا على من مي دوله يوم مجتمع بنا كروجس ورا فهذا هو ذكره كم جدا اللهم عافني في بدني بلاغ هاشيكنا دوله يكون دبانده هما مي كيوم هم جيف ميديكون تنت سورة النصر سورة العصر سورة النصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميدوغ نصيحتك بس كروغ وتقاوندو علي الوالمي كاستكرني هندونا حويروغ ذكرتك ركعتري سمال كندينوغ مهم كما قولي غتم باي بي فلون سوال كروا فاني مي ذكرتك هندونا ادي حويرو كيومغ فادا كي كوباهجه كي بينما كي كوباهجه ඒකෙන් ඒකන් කුරුමුන් තිමන්නේ ලිබේනි කොන්කොන් ෆාදාතකින් හෙජේ කොමේකස් ෆෘතමකම කාර්බන් මෙන් දෙනගන්න ජෙහෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආන ග වහී කුරාබන් ග වහමනි
فاذكروني أذكركم فيتيبامي تيم الله سبحانه وتعالى متين هدم كورا شير تيم الله سبحانه وتعالى تيبامي هم متين هدم كورا باهوشيمه اهم الله سبحانه وتعالى متين هدم كو ذكر كرم جاي الله سبحانه وتعالى أرغون من نعمر كورا بافا كمين إيقتون هندونا حبيروكي ذكرتك الله سبحانه وتعالى لبوا يعني إله كورا ذكرك إيقتوكا إله أرغون من අදා කුරන් ජෙහෙ හගුතක තෙරෙන් හක්කේ ගාදේ ඒලාහ ශුකුරු වෙරිවේ ඒලාහ හම්දු සනා කිය අදේ ඒලාහ මතින් හදම කුරුමකි එහෙම වේ මේ ආයත් කෆා කොලක අල්ලාහ් තාලා වහි කුරවාෆානි වෂ්කුරුලි වලා තක්ෆුරුන් තියබා මෙතිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ය ශුකුරු වෙරි වාෂදි කාෆර්වා බේකම ගන්න වාෂේ එහෙම වේ මල්ගොන්න මි දෙවි නියමෙත් කට්ටක අල්ගොන්න මේ ශුකුරු වෙරුමුගේ ගොතොන් ඒලාහ ගිනගින දිකුරු කොරොන් ඒ අල්ගොන් මෙන් කුරන් ජෙහෙනකමේ හින්දුනා හවීරුගේ දිකුරු තක් අල්ගොන් නමිවනි ආදේ එකන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගන්නවා දෙබාෆා හැම යකීක අල්ගොන් මෙන්න හින්දුනා හවීරුගේ මි දිකුරු තකොන් අල්ගොන්ගේ හිත්තක හැම ජෙහුම් වෙස් කෙනෙස්තේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගිත කුර්ආන් ගාව හිකුරබන් ගාව මිවනි الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهي إيمان بميستكونا أمين جهتك همجهم وني الله كمتين هذا كرمون ذكر كرمون تناشي هتك همجهم وني الله كمتين هذا كرمون نون هي أم بما أرونا كم ميه كوس بينوانا كم دوه كاوس هين همجه أفضوكا إهيدا كورا دوه كم جه دوسوا हास्कमा मायुस्कमा हिद्दतकमु तुरुवे हुरे हिंग हमजे हों हितं हमजे हों लिबिफावा दुवे की गतु गए दस ए दुआ सेद कुरे जकम गवान मई लिबे वर बड़ो उफदे हिंग हमजे हों में आदे एकं अलगुमेन्ना मी दिकुर तक होंगे बा गेनस्ते आदि हम एहम में अलगुमेन्ना हिंदुना हावीरु के दिकुर तक के सबबों अलगुमेंगे नफ्सुता वरगीना नुबा ಕಂತತ್ತಕೋ ಅದಿ ಹಮೆ ಹಮೆ ವರಗಿನ ಗೆಲ್ಲುಂತಕೋ ಕೋನಾತಕೋ ಎಬ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದೆ ಏಕಿ ಏಕಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ಗುಮೆ ರಕ್ಕಾತರಿಕಮ ಹಮಾಂಕನ್ ಲಿಬೇಚಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀದಿ ಕುರುತ ಲವ್ವಾ ಫೆಬವೆ ಎಹೆಂವೆ ಏಕಂ ವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿರ್ತು ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಗುಮೆ ಅಂಗವ ಅಮರು ಕುರವ್ವಾ ಫೆಬವೆ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ಶೈತಾನ ಆಸ್ ಜಹಾಗತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುರ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ವಾಹಕ ಮೇನನಿ ಏನ ಇನ್ಸಾನ ವಾವದ್ದಾದ ಮಗಫೃದ್ದಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನ ಮೇಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಿಯಂಗವನಿ ಫಸ್ತঈದ್ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹದರತು ಶೈತಾನಗೆ ಕಿಬಾ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಮ ಏದೇಶ್ ಶೈತಾನಗೆ ಫರಾತು ಏ ಅನ್ನನ್ ನುರಕ್ಕಾತಕ ವಸ್ವಾಸ್ತಕ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕ ದೇಶ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದರತು ಏ ಇಲಾಹು ಇನ್ನಹು ಹುವ ಸಮೀಉಲ್ ಅಲೀಮ್ ಇಲಾಹಕಿ අස්සවා වෝඩිගෙන්වා අදි මොන දිනෝඩිගෙන්වා ඉලාහෙක අදි හැම යකීගා හෙඳුනා හවීරුගේ දිකුරුත ගල්ගොන් මෙන් කුරාකම ගවාන මේ අල්ගොන් මෙගේ හිතෂා අදි අල්ගොන් මෙගේ ෆුරානිය වෙස් රූහ වෙස් වරුගදකන් ගෙනස්තේ දිරුන් ගෙනස්තේ තාසාකන් ගෙනස්තේ කම එකම්ගා එකම් වෙගෙන් දානේ ඉන්සානාගේ හෂි කණ්ඩ ජිස්මානි දුලහෙයකම खागें बोयग हुरुमा कोत्तो खाना बेनोवे हमें इफदान इंसान के हर्षिगंडो कोलम मिहुन्ननी ए जिस्मु का फुराना नोता रोहो लेवी फावाती ए फुराना नोते रोहो एने के हर्षिगंडा वाकिवे दियो में की गए कितम में वारुगदा हर्षिगंडे कम का वीनमेस हे हर्षिगंडो वागुतुं हुरिहा बारे කෙන්ඩිගෙන් ගොස් බිම්මච්ච තිරිවේ එහෙන්කමු අල්ගොන්මෙන්ගේ ෆුරානිය නුවත අල්ගොන්මෙන්ගේ රූහව්වෙස් කොත්තු නුවත කානා බේනුවේ අදේ ඒ ෆුරානිය නුවත ඒ රූහ යන්න හුස්කන් නුවත ඒ වරුබලිකන් ඒ හාස්කන් නුවත ඒ හාකන් අල්ගොන්මෙන්න ෆිල්වාලේ වේනි එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා කියමන් තෙරේ ඒ ඉලාහ හිය අමල්තක්කෝ आदि हियो सालिह अमल तक आदि हमें हमें एक तेरेगा ज़िक्र तक कुरुम वेस हिमेनी गेम वे हम भी ज़िक्र तक की अगुन मेंगे हितशा फुरानया केनेस्ते बारे आरो कमे ताज़ा कमे कमे कस
minum ves eta faadata algon men henduna haviruge dhikruta kurumun algon Allah subhanahu wa ta'ala minbar ko devafa ebave egoton khulasa ko algon men mige baikan kama badala afkam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodigoton emme furutagum kamaka ene eba devigende adi hama hemme Allah subhanahu wa ta'ala ene rizqu tanawus ko devava e rizqu libene magota fahi ko devava hama hemme e akiga enege hitta hamaje homa ufa fagat Allah subhanahu wa ta'ala labava ene bacho erikan minbar ko devava adi eyakiga Allah subhanahu wa ta'ala ena shaytanage eki undagutaka waswastakum ves salame kodeva ena hiyo kamuge matiga demi hurumattaka ena ekamuge tawfiq devava mago fahi kodeva mifada etak kame algon menge hitamataka majustaka kambodu untake vesalgon menge kiba fillava algon menge hitaka hamaje hon migen geneste kamekamuga Allah subhanahu wa ta'ala mi dikuruta mi duata labva faibave komekas mi dikuruta kurumati demi hurije kamuga wanama e mihaka Allah subhanahu wa ta'ala ge hadraton rakkateri kama amankan libige dani bajweri kama ufaveri kan ene libigen edani ene yage sababun hiyo kamuga tilafa barko Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata badal kuran daro ही वेस्ट नुकुराफदा गिना गुना धर्मया थवाब एने दिबेने वागे कम को Allah subhanahu wa ta'ala मिका मिंबर को देवा फमने हे मालगुण में दुनियावी मी हयात के बाज वेरी कमा उफा वेरी कमा हिंग हम जे होमा ए देखम को वानमा थानवस कमा उफा फागत कमा ए देखम को वानमा हिंदुना हवीर के जिक्रुता दिमिनुम वेस जिक्रुता का algun में रखा थिरे वामी एरुं Allah subhanahu wa ta'ala algun में labawani ilahu ge bellum ge darshuka e ilahu ge khasa inayatu ge darshuka e ilahu ruhi wodi kannawa e ilahu ge ni'mat devava rizqu devava e ilahu ge bellum ge darshuka wa amakama ufafagat kamuga dirule baikamuga Allah subhanahu wa ta'ala guna minna ki ves mi dikurutaka hendona haviru ge dikurutaka furihum gotuga rakkatirwa baikamuga labawashi komekas miaduge mi nasihat ko bas ko nimadum ge kuring adi muhimmo wara muhimmo nokta fa ko den benu ge ei henduna haviru ge dikur talgunen qur'ane kom bagotek gato henduna haviru ge dikurta kurman emme edeviken wa bagotaki hendunu ge dikurta fatis namadu ge fahon kurun adi haviru ge dikurta asur namadu ge fahon kurun egoton hendunuge dikuruta fatis namado feshigen go siru erumuge kuriya kiyon edevigen ve iru eruma hisaba nuki jamihe ku esnuata e kame dimavegen ade ene nuhelevi kamuga vinama ves nuki jamiha ve siru eruma fahu esama e dikuruta kuramve e dikuruta ki ekachaka efahara e ishinde inde e kiya nimmadun e komben lazim kamenno ehnames ene afase hamimbar kon kiya mongos ebagot tago tereka nimma life kom gawanama inshallah ege dharmaya thawab ege faada ene qur'ane egoton iruma fahu sama ene ya avaha kiya don e edeviken wakme tanawaswekan ba masale mi masale ki hame gotan havirge dikurutabes asoro fahum feshigen gosma qoriba de tereka kiyon edeviken ve emme bode dege mane gadiga e dikuruta kiya nimma do kuriga bayan kuri gotage ki fahara ekachakage ne nukunukam go vina mese ki dikurta kuromungosni eki waguta ko gaves ki dane adi maghrib ve irosuma hisaba nukunukam go vina mese irosuma fahuwe sama e dikurta kiyon ei hama emme rangalo gote ei tanawswegen waguta tamivani ehmima e dikurta ka furiham faada libigan nabekum galgon men mumataka gadala maseg kuramato wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ade mi ti program nimada gadi jifa enna salne tarani zikuru ge wahaka dekkunima mi zikuru kodna warnagalo මේ එතෙම්මි යති මේ ෆහුගේ වසීලෙත් බේණු හො ගහනොන්ද මේ zikuru kurumattaka මේ අඟොටිය ගොත බේණු කොදලේ දාන එච්චෙම්මි මේ මිකල් එච්චි බේණු කොගෙන් නා දිරුලුමුගේ බයක zikuru kurum හද දෙතෝ මසේ කුරම්බේ මේ අරුන්ගේ වරක් ගය ආහෙ තින්
angotiye Allah e jaza debbash den me eduges mi program ga emme befulness kamda kada me mawdumat kolik genes devunu kamuga ummedu wakvedani harmen emmenne ki hewbas aha hewbas qabul kura adi ya gotan amal kura baik kamuga dew me dua kurum madama ismulin a program ka ko baddal ko dum ge ummedu ga wakvedan rawes bajere aman doha kan adi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.